جیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, divê em ji pirsan netirsin. تماشاوانی خانی تیوی دما و خوش به هیویدارم رو شوا باش بم جارا وی خلکی بچکی تایبت دبی اون بچکی خو بگرین یعنی بلکی ون تیر بکنن جی لی از هیویدکم کو ون بچکی خو بگرین جبر کو امی بحثا یک جکانیه درو ورا بکنیان جی کوپه ورا هیز یان کوپ اون چییر دبیجن امی بحثاوی بکن و از بهلم کو PKK و مدیا PKK و سروک PKK برسواوی بدن انها قحوه خو حاضر کن قحوه خو حاضر کن حتی قحوه حاضر بکامل وی جامعه هان گهدار و تماشا بکن پشتران وگرن بچگی با آخرن پدکی دosya ki bir da hükümeta İtalya'ya çöne dan gotin gerek gün seru kapul ve de kabul nek. Evci Kürt bu. İşte ki de seru kapul girtiya. Revberek ki Kürt'e avqas hizmet kiriye. Ser vicdana tehiç bis yeteroş ki Mesut Barzani vi varide narazi bune ki diyar kiri. Yani imza ki dahi guti bila azad bube. Nhaji دیسا یعنی سرمته لیستن دکاره هنه کیشمه بزانین نزانین دکارن بمینه بن تاثیرات دجمناده لی هنه کی کردجی به حوالتیات دجمنات کن یعنی اواجی نای قبول کرن راستی لازمه گلی کرد وی واریده پر به بریار پر اوی به تکی از حوالتیات داگیر کرده نکر کسی حوالتیات داگیر کرده که لازمه جهیل کردستانی نبود بله. اول راسته اول ویاویه لازمه مفهوم دشمن هر کس دشمن را بکار بیجه دشمنه جبو ما تچه ده فکری مهم نینه تدکاری فرق و جدا و تو دیتنه تا جدا بن آل تئوریک آل پراتیک چه آوایی بی لی دل همبر دشمنه همبر داگرکره توش دشمن را بیجی دشمن همبر داگرکر حولانه کی تهیه او مهمه والآخافتني وي جهدار كروش خو أهولو شي دك أهولو دك ولو دا آخذ وروش خو باورشي ما مستا سياسة مدار برلمانتري بري إيه برلمانتويا ترك زبير عيدار دا آخذ و اندامي كونسي أبري ببرا كنكي وتنكي كونغريا نتويا كردستاني دا آخذ اب آخافتني وی جامعه ریحانه لگوری دستورا کنکه گرکش کنکه ور آویتن اگر دستور هبه اگر قانون هبه اگر ریز و حرمت دستور و پرنسیبین کنکه هبه گرک ویاش کنکه ور آویتن چماش کنکه ور آویتن جبرکو اویا یعنی هیزکی سیاسی و سروککی کردا توانبار دکه کو لدجی کردایی و لگل داگر کرایی ولو زیده جی داخل آخافتنی وی دوی داخویانی آهانه دید ترسی پرنسیب و دستور و پیمانا کنکه سدی ست اگر کنکه به نه تنکه به گرکوی بقوتین وی باوش چما باوشه از برسیواوی نادم از برسیوا از بیلم PKK و اوجلان سروکی وی نتوی و نووی برسیوایی بدن
ببلغه ناوره خولو بك وباخذ يعني بفيرنجي وباخذ مجارك يدنا بتاخذي وقت زلاما وقت جاميرا ببلغه باخذ بيش كبدك دوسيا داي دولتا إيطالي كو برا سروك آبو لفر نمينه دوسيا اشكره بك انفرماسيوني خو ببلغه بك آگاهی خو ببلغه بك بيش هواي اشكره بك جرايا گشتي بيش هواي ما كوبيا ما دري خوي تايبد ما تشتكي ببيرنگي هاني جي دولتا إيطالي ما قزنج كريه وما بدأس خستي عوام شرايا گشتي اشكره بك اشکره بک یان جی بیج بر پرسکی ایتالی گوه چاقه وزیر بو کتشتک بو به استخبارات بو بوی شاهده به بوی راهانی ولو آخوی روش نموانه کی ایتالی ولو آخوی اما ولو جبر خوفت رونه و تشتات ولو تبیش ولو نابه تا آخوی برز بر ایدار ببلگه باخ أنا شواز بترز إنها ببلغا باخذ تجي ببلغا باخذ جبو قلت ما إقناع بك كما إقناع بك وكون بريش مسعود برزاني إنسان كي نباشه بدك تشتكي نباشه وزير زر وشرها شير سروكتين نووي وبارتياتا بككي ما إقناع بك عم دخوازن اشتبه أور بكن بس بفيرن جيهاني بالسري من ولو روني وتحطا سبي باخذ ودرولو اشتبه ببارن يعني كسبه ورناك زي يعني شما يعني باش أمي بيجن طراست شما حتى نهاو في مثلا هاني بشرط شما واشكره نذكر شما ورايا قشتيا وكرد لباشوري كردستاني لباكوري كردستاني بما ندا ناسكرن كو بريز مسعود برزاني كسكي بفيرنجي هاني اگر كسكي ولوي باش دما 1013 هات آمده عثمان باقدمر نوردین ناوی ویچی صلاح الدین دمرتاش و دو پیواجوی آشتیه ده باشه جبو چو و حقا سر اکلام مسعود برزانی کرد اگر مسعود برزانی حتی نها بحثا وجدان دکه بحثا زبير ايدار بحثا وجدان دکه دبی وديتي روشكي روجا مسعود برزاني امزا خو جبو پشتگیریا عبدالله اوجلان دانیه طالبانی شی دانانی اگر طالبانی دانی به طالبانی دانی کا اشکره بک بیش جلال طالبانی امزا خو دانی آوای حمید حجدر بش طالبانی دینا علیک رحمتی حمید حجدر بش اشکره بک اوی کنه ها در ریوبریا پیاده ده دي كود ريفيبريا بيدي دان خولي سريع ديمقراطيك صالحي قدو تجاري بالامور كريه داخيانيه كي يانجي تشتكي قشتيد في واري هانه ده تشتكي ولو قوتنا يعني بري وين بفند السلات دار لروجافاي كردستاني تشتكي ولو هي اگر لقولي دي منطقي هانه بديما كي جلال طالباني شي تشتكي نباشر چي نچي ولا امزنه كي جبو سر بس بردانا عبد الله اوجلان عيب يعني اخافتن بفيرنجي هاني اي بسويه وببنجه وببلجه يعني يكي سياسة يكي ابوشي انجح كارولو باخذ بفي منطقي هاني باخذ وهنا انا يجير شبكاب خنو بيجري ستيرك تي بيجري بيش بوشين خوش دروا بوشين وداوشين كلام بك اري ويكي دي وجا قولوا خوش دكت بيقي سري مازن دردينا از دشونا پدكي دبم از دشونا پدكي وبريس مسعود برزاني دبم از نيجيتش كردستاني قطلك نتني از الدعوة الهمبريتا الهندري كردستاني ذكن ب يعني بلاف كرنا آگاهيين بنجه وببلجه هنام رخنا الباكيكي دكن رخنا الابو دكن انفرماسيون تي نتني اناليزن ببنجه جه كتاب جه ارشيف جه سرخابون جه برتوكي اوجلان وجه ديروكي ام رخنا عم تشتكي ولو ببختي مال ابو نكريه كابري بريس ايدار ور بيج ولا دبي انفرماسيون هاني النراست
نتني برز ايدر وكيدن ج قراسي PKK بقر ج جميل بايك بقر ود زبير ايدار درك برور بيجن افرخني وندكن بي بنجهن يانجي بلگي وهوا هواي بلگي مش اي وخورترن يك دو سي چار پنج ده تنه تنه از شونا PKK دبن و از فهم ناكم يعني PKK شمولو يا بيچاره الهمبري و چارتنا يعني از شونا PKK دبم نتني لكردستاني لفر لبلجيكا زي دعوة الهمبري تراك تو كسايتيكي سياسي و تو بري خود ده آليكي سياسي و هيزكي سياسي و سروككي كردا نسروكي مسعود برزاني نسروكي قلي كردا اللي جدنافا قلي كردا قلي كس هنجي حزدك نبهدكي سروكي خوكري سروكي قلي كردا مسعود برزاني خوكري سروكي قلي كردا سروككي كرداي سروككي كرداي خودي كده وش آبويتا كدا ويش آبو بيتر كدا وي دواري عسكري دواري سياسي دواري تيكو شريده جاء آبو 1000 قاطي بيتر وتفلي ولو جامل خونه كلي سروكي قالي كرد وكو اون آبو لسر ما فرض كرن کو سروکي قالي كرد نه سروکي قالي كرد نه سروکي قالي كرد لباكوري كردستان يقول سرانسري كردستان سروکي قالي كردي كيجا نوالي اگر سروکي قالي كرد معنا زيادتري 10 مليون دنگ ند چوش AKP و ند چوش ج پارتيين تركا لباكوري كردستاني سروكي قالي كرد از دشونا فدكي دبم براستي لأوروبا جيبه جمبي از دعوة الهمبري تراكم ولكردستاني بجخوا از دعوة التراكم دندري وزنا لم نجيتا درباسين دري كردستاني ده ام ببينن يعني اگر از باما من يقولوا بكرانا او ناكن او يجاوب كيف اخوانا ديما كي حقنا نل سرتي تولو فان تشتيهان دا اخذ حق ايكو حسابش تناخواز ايما از وكي كردكي وكي نفسكاركي دماكم فان تشتيهان دي لغوري ناس کرنا من لغوري شوپاندنا من مگو از برسبابي يا هاني نادم از بهينم ريخستناوي برسبابي بد باشه يعني شما نها ولو الهمبري مسعود برزاني ون سالفقرا ابو وكومبلو ناف نتوي ونزانم جو و چیروکا ولو کرافیک و ما بيجيش كي خملاك بيجن بي بنيشتي هاني بنيشتي قراتيا بجون ولا بقربانا قراتيا بنجي قرآن قراتيشي ولو ناكن خمناك في بنيشتي هاني بجون دي دما هاني ده ونشما دبا بج مسعود برزاني ها مسعود برزاني كو آلي كاري وخير خوازي جهان هندري عفرينة كو افرو تركا عفرينة كو وداء تركا وتسليمي تركا كرادستي تركا كر مسعود برزاني خو جهان جهه جنديرسي و آلي كاري واجبه يعني كي بشي دبي في واجبه هاني بك مسعود برزاني يقولون كأمي رخنة بك رخنين تنجي ملي بك لي جامير كر دواري انساني ده دواري كرداتي ده كر ون ورن دفي دما هاني ده دروكي ببيرنجي هاني درخينن والله مسعود برزاني انا دخوست ابول لايطاليا به مع مسعود برزاني علاقاتي بيه بحافظه صدر حبو قبو خوستانا وتشتكي ولوش حافظه صدر بقوطانا ويجور درخين وش ايطاليا بخوازه ومسعود برزاني ولو يعني غشي من نزانك دولتها ايطالي دولتها قانونه يعني وچه بهان الدرك ترك ضغطي بكن اري بس مسعود برزاني وبدكرا بن جي ايطاليا بخواسم برا ابون الفيدري بن يو بحثا كرديتيه نكن يعني عيب وين بيجن كرد يا حق قصد دجاتيه وكرداتي وكردواري يعني خمناك بيش نها دبي دما هاني ديم زولود نرم دبي قناقه هاني ده قناقه كريتيك وزحمت ونازك وقالي ما دبن كابلي مالي وخي خراب ويرام بي بذي عرض هجا هاني ونراب نشتكي ببيرنجي هاني باخذن يمكن نيتي قلكي جني وخراب وبيسي نيتي قلكي بيسي جبركو
گهشتنا کاروانی خیرخوازی عفرین و جندیرسه چاوی ترکاجی کور کرد چاوی ترکاجی بار ندبو و چاوی پکیکی بار ندبو هر دوجی به چاونباری به خنزی به دخسی به دنجبناتی نزیکی مثلا هانه دبون اف خیرخوازی و کجو هرما کردستان وره حیا عفرینه اف کاروانی خیرخوازی دروي زبير عيدار جي كيمبو دا باش ازي كان بنرن ب كي عول برسفا زبير عيدار سرخبون كا برسفا زبير عيدار زبير عيدار بيجي بدك تشتكي خرابه ومسعود برزاني تشتكي نباشه ومسعود برزاني دخست إيطاليا لفر نمينه لآبول إيطاليا نمينه شكي بفيرنجي هانه بريس زبير عيدار دقول ببريشي قوتي زيسا دوباره دكم اف روجنامه سرخبونه 1983 پیمانا دنابرا عبدالله اوجلان ومسعود برزاني هاتي امزكرين لهمبري دا گركريا ترك بكرديش يوني ببينن وبتركيجي ونافي ابو ونافي مسعود برزاني دبني ويده لحشته سياده هنا فككي شري چكداري جلدار نخستبو وبخير وقنجيا مسعود برزاني وبدكي فككي بو خدي كامب للولاني ولهرما كردستاني افجي هفيبين افجي سرخبون بريز زبير عيدار افجي روجنامه سرخبونه مسعود برزاني وعبد الله اوجلان للشامي بيشتي بازي تباخي بيشتي شري چكداري پیمان بري شري چكداري بو مور كربو پدكه بككير واف هفديتنا هاني كنت سرخبونه جيدي اف بيشتي شري چكداري مها آکمه 1984 بشتی أغسطسي تدید دبا هنا زیدتر کالوی وان وینین کج سرخابون تلی بنر تبی بینه قناغا پککه و پدکه چوا پککه دسپیکی به دلسوزی و هوالبندی و شورشگری نزیکی مسعود برزانی دبو حفیبین پیر دکرد سرخابون ده و چوا پشتیویجا برزان جیلک و ایریشی برزانیت و رشکرنا برزانیت کنگی وقتا آپو لشامی بو و قناغا هانه کالوان فوته یوهان بنر برز زبير عيدار اوي سرخبون برسواته بده اشتر بده ديار کرن کی دف داوید کی رش دکر گلو پدکه پککی رش دکر یا پککه پدکی رش دکر کالا بچکیش خال سرخبون بنر بشر دیسا زیوه گرم اف ويناي وديتي بلجايك وديتي قناغا صالن حشتي بو نهاوني لقناغا صالن نوتي بنرنكو بكيكا دما بچكي ها بچكي خرد بو آلية جماوريج آلية عسكري دهار بو إيجا بخلكيكت وبكادرة خوشيكت وبخوشيكت وبخلكيشيكت آبو بكيكي ببي منطقة هاني نزيك دبو
ويش قدوة قناغ أصلا نوتي ده زبير أيدار جي تشو برلمان تركيا وسوند خوار سونداوي اگر فيديو زلي بگرم اگر فيديو هبه چوا به پرنسیبین کمالیزم به سوندا کمالیستا دندره پارلمانتویا ترکیه ده خوا و بزمان ترکیه حالا لیلا زانب چکی کردی چند گوتن به کردی گوت لیوی ترکی گوت به پرنسیبین کمالیزم سوند خواریه کوه دولت هانه بپاريزه کوه جمهوریت مصطفى کمال آتاتورک بپاريزه کی زبير ايدار ايكو نهاد بيجي داگر كر ايكو بحثا داگر كرادك اجل فيديو ته بگرم وزي ببینم يعني کو کی يعني هيجاي کو گرك بحثا آزادی و داگر کریه بکو جیوی دو کردستانه ده هي یا تنه بنا قول مفرابك ما استولوا لحد برددم اوین فوتویم كنا هاونه ببینم قناغا سالين نوتيه کو پکه دو خوست هرما بعدینان کو دیروکی کرده پدکیه به بوتانه بگرید و سینور عراق و جمهور حکومت عشر دولت ترک بینه هندری باشور کردستانه هرما بوتان و بعدینان بکیک و سینور عراق و مدید نه سینور رابون و لی دولت ترک هاتن هندری کردستانه رونشتن جبن سری پککی و زبیر ایدار و پارتیا زبیر ایدار قال بنرم آپو بچ منطقي هنا دد حمبيزا باش رژیم کی داگر کر حمبيزا حافظه سدبو آپو بچ شوي كريت وبچ شوي ولو كين ودخسي لسر مالباطا برزاني ولسر پدكي داخل بلگه بطونا هنه دروجنامه سرخبون دو کووارن پککی دو پرتوکین آپو ده آپو حریم کردستانی وکی اسرائیل کی بچوک حساب دکی يعني دو پرتوکی ویده دو مانیفستویا شهرستانی دموکراتیک جی هی مبری بحث کریه و ده پرتوکین وی بریشیده هی آپو دو داخیانی خود بوی شیوه نزیکی حریم کردستانی دو بوی شیوه نزیکی پدکه و مالباتا برزاني سرخبون كارديسا برسوا برز بر عيدار بت به آپو و پککی چوانیزی کی پدکه و مالباتا برزانی پشت رمدیسا امی بگر وديت مبرجي بحث كري ikinci 15 Ağustos ki PKK ده 1995 ده لهمبري کی لهمبري PKK ره درخست آپو وی چاقیلو کر بود حمبیزا حافظه سده بود ده حمبیزا رژیما بعث ده بود اف منطقه کردواری زبیر ایدار جبر بحثا وجدان دکه ikinci 15 Ağustos ده 26 Ağustos'a نوت و پنجاده به دخسی به دشمناتی به خیانتکاری PKK ایریشی پدکی کرد لکردستان عراقی باشه
شمر تتي بحثا وجدان دك أبا سرخبون برسفات بده خمناك زانا بيلم دنجي كردستان شي برسفات بده دنجي كردستان شي بزمان عربي لروجافاي كردستاني دردكت وتشمر دبيجي رجيم داگركر كردستاني اي داگركر مراجير دبيجي داگركر از هنا چيروكا داگركري ودجمناتية دولة ترك يعني از هنا برسفات از بيلم أبو برسفات بده إجا أبو برسفات بين خوف ربك كاملة عملة ام بنرن ب تيكليا PKK بري ونها برجيمة كي داگركري قريش فاشست وك رجيمة حافظة ست بري چنداكي بري خلقا درباسبوي جدنجي مراد قرائيلان كو او هجاي بفي برسفا زبير عيدان دبيجي اي كو تيكلي برجيمة داگركر دت بك جيويل كردستاني تنا آپو و PKK رژیمه کی داگرکره کی کردان نما مید جناب ده دولتا ترک جناب ده PKK تکلی پیر نکر اگر ارجنتین جی داگرکره کردستانی بانا PKK بچونا به ارجنتین جیر تکلی دانیا PKK نه حتی صدام حسين باش كامل ام بنرن به پسنی PKK جي رژیم حافظ صدره لكور سرخابون ده و ده دنگه کردستان ده سرخابون و دنگه کردستان برسفا زبیر عیدار بدن فرمو ده برسفا خواه گرد برز زبیر عیدار تا خوار جبو جارکی دن ما چه جارکی دن ما از بیجم نبیجم والا يعني دوي بعلم فرا وكي قونا بعلم ترى كردو لو دوجن ناز بيجم يعني از كيمز رابم كانيا فرا از بقرم از نكارم بقرم يعني دنجي كردستان هواي بنر اب وقتي بريس عبد الله اوجلان للشامي بو دنجي كردستان كوفارا بارتياتا صورت حافظه ست لسربرگی وجد هندرويد بزمان عربي بس نيكو آپو جه حافظه صدر دايش في فاشستی هانه کو گبر بو کو كونسيا سروكاتيا PKK توجه بزمان تركي ودي سرساغي وبيتش بس ني حافظه صدر يو عيب فادي بكن فادي شرم بكن جي روجاواي كردستان جي گلي كرد كود بن دستي داگركريا رژيم حافظه صدر دناليا وحنبيس كر واليكاري داوا وچو ون حتى روجا ايرو خدلي خو خوش دكن وسري خو هل ددن بتيكيليا بكير رژيم حافظه صدر باش بريز زبير عيدر ازينها ازبيل ما ابو برسبات بده تبحثا تيكيليا برژيم داگركر دك كاور وربيدري اوروني شمر خولونك قولو راسترونه خوشك وغهدار بك ها سروكتين نووي هواي سروكتين نووي وين توي د روجنامه الحياة كو 10 سالا مدوي روجنامه هاني روجنامه كي ناو نتوي بو متيد دنفسان روجنامه الحياة
ده حفظ مها يكي حفظ يعني وري 1998 بريج شامي دركبه كي أبو سروكيتا چد بيجي چد بيجي بحثا تيكيلية خو صدام حسين دكه تيكيلية خو ورجيما عراقي دكه ذكر الشامي يدحم بيزا رجيما حافظ سديه وباس كي بعث سوري وباس كي بعث عراقي دجمنه هبون أبو الجنوبي بعثا هانبو وتيكيلي بعثا دنجير هبو تجمر بيج السياسة أبناء سياسة أب أرزانية أب قريجية كيجان ديكتاتوري داگر كري كردا للسوري العراقي هما باكي كده شو خدا فتحن بي زوانو دخواست تيكليب دبيجي چه دبي تيكلية محن اللي نكورن تي آبود لسر تيكلية خوا برسفا روشنامگر دده دبي تيكلية محن نكورن هناك تيكلية هنا لعراق دخواست تيكلية خوا بتركار بيش بخه آبو ولو خمگينه ولو دبيجه وقمان لجمع هنا كو يعني كو عراق وتركي بهفره يعني هفكارن دواري يديشن داويد وتشيشي دبجه وتيكلية ما يعني بحكومة عراق رهن يعني إعلان ذك أشكال الخوم كرتي وعراق ولو تركي دولة ترك سوزن ولو سخته دانه عراقي لی افلیس که هانه خاپاندنه که عراق دخوازه تیکلیه خواه عراق ناخوازه تیکلیه خواه بمر پیش بخه رژیم صدام حسین از بحثا نوضو حشتادكم ليه ما تخواست هنا قاوا دوی وهاري هاني ده بابجن ليه عراق ناخواست مخابن عراق ناخواست آپو ولو بخمگینی برسبا روشنما بانده به تیکیلی هنه نکورن نخورتن ما تخواست ام تیکیلی پیش بخن عراق نتخواست اف کیه اف عبدالله اوجلانه برسبا کی ده برسبا زبير عيدار ده تو بحثا داگر کرد که جاهد بحثا داگر کرانه که بحثا دا تو و آپویتا دبی لنگی و نه کردستانی لنگی و نه کردستانی تو بدویت گلی کرد گرکتا و آپویتا محكمة بك قال كرد الروجافاي كردستاني تيكليا بحافظة صدر قال كرد لباشوري كردستاني تيكليا كوب صدام حسين رو وويش عقيدك وجلال طالباني جيد بيش بزمان انجليزي تذكار لي فقال تبرسبا خوستن تبرسبا خو خار بريزي برايدار ده باش ادش لنا بحثات الشكل نشي بكم جبوكم في مثلا هاني بتشيكي بسر هفده بينن ما ناخذ مفربك از قرتكي قحوه بخم وزل تبكر اف پرتوکا مشهور ما عبدالله اوجلانه دوی پرتوکه ده همو تشتين آپو دما كل روما بو داخویانی آخافتن بلگه سرلداناوية ما في پنابرية ونامي كو ج عرفات رو ج طالباني رو ج ماسيمو دليما رو ج يعني نامين آپو دوی قناغ هاني ده دوی پرتوکا هانتي هاتي بلاف کرن هاتي ج ورگراندن و بلاف کرن ناوي پرتوكي مشا روما عبدالله اوجلان جوشان دنگ کردستان 5 زنجیرا بزمان عربی 4 چاپا یکمین نیسان 2002 جنامین کو اپو دو خوناغ ده جخلکی ردشاند نامه کو جلال طالبانی ر سروکی بری عراقی و سروکی بری یکیتین اجتماع ر شانده بو ورگرا و نامه آب زمان عربی دوی پرتوکی ده هاتی بلاف کرن دوی نامه ده اپو بانگوازی داخواز هیوی و پرسپکتیفا جلال طالبانی ر شاند و
هنك خال بكورتي بيجي ازي شوار بدم ديار كرنكو ابو بتشرنجي بچ شوازي نزيكي خود بو نزيكي طالباني دبو ونزيكي حساسية نازك بونا روشاوية ويچاغي روشاوية دوي وقناغا هانه ده بتشرنجي ابو نزيك دبو ابو برپس نهاتنا خويا اوروبا ده ودبج يعني جبو چاره سريا سياسي گاوكي باش وحتى جم بي يعني ازي نرم بشيوكي گلكي نرم نرمايكي بي سينور بدم ديار كرن جبو چاره سري کی سياسي شوي مثلا هاير مثلا كردرم ام پیدا بكن يعني نامه جپازده خالا بكتي يعني كورتيا خالن دسبكي بفيرنجية دخالا ششاد دبيجي دولتا ترك ده هولدان خوي شرعي كل سر ما فرض كري بردوام دكه و دخوازوي شرعي بين باشور كردستان و آپو بطالباني ردا خفت بيجي ون هايدارن ون ناس دكن يعني نافروك و شوي شرعي ما ببرزانيار آپو شرعي لهمبري برزانيا بشرعي لهمبري دولتا ترك گريده ده كنگي دمال روما بو دخالا حفتاد دبيج امي هول بدن كوفي روشاهاني درباز بكن و امي ري ندن خيانتي كو ارمانجي خوا بيك بين تشتكي بدست بخ امي هول بدن خيانت تشتكي بدست نخ و دخوازه دوی روشاهاني دا آپوش طالباني دخوازه كو بهافره PKK و یکیتین اجتماعو و همو پارتیین دن بهافره تبگرن دوی روشاهاني جاليه کی دن و آپو دخوازه PKK جيره وكي مرحلي بدم كرت بجي تيجي في نوا ديالوجي و شرور راوستاندن او شريكو PKK لهمبري PKK نوتو بينجا لدارخست كوا بلغي ويشي ديد PKK ناوي كربو بازي طباخة دوامين ده 26 طباخة 1995 لدارخستو بو بشتر PKK شرع راوستان دبو ده 1996 ببرن آپو دیسا ببیر دخد بیم دکارن لسروی روشاهانه بردوام بکن لیتشتی بالکش آپو دو ترسکو او پیمانا واشنطنه دنابرا یکیتی پارتی ده چه ببو کو روشه دنابرا هر دو هزین کرده نورمالیزه کربو آپو ده ترسه کو یعنی مترسی یعنی کو اف پیمان لهمبری بیبه لهمبری PKK به اگر دو کرد ولو روشکی آرامیه دبن PKK بولو به ذهنیت کمپلو کوه لهمبری اف آرامی اف آشتیات نابرا کردا چه بوی ویل همبری PKK به يعني بشيوه كي نديرك دنافا في وان خالن في نامي دردك في هولي آپو رخنه دك رخنه الامريكا دقره ودبج ناين شاش نزيكاتين شاش لهم بري ما دك استنديو وبانج لطالباني دك كو بأركي خرابه كو اف واجبه طالباني لسر مليوية كو نرينا امريكية لهمبري PKK بوكهر اگر وددمكي كرت انجامان بدست بخه آپو بطالباني رد آخفه وقت تطبيقي كو بيكي بكادر خورد آخفه امراج ليدك يعني فرمانا دديه perspektifa دديه gerek تفي بكي و gerek توا بكي و gerek بلز انجامان بدست بخه اگر تبدست نخه اوي دولتا ترك بسر بكفه اوي PKK غدار اوي بسر بكفه اف قوتنا آپوية ايكو بزماني عربي تيدقى جد بينا يعني لسر اكراني بشيوي هاتين الساندن و امي حمو تيك بشن دواري استراتيجي ده و تيك چونه كي گشتي به از لسر في اساسي رو شاوخب سر هفدتينم سر اساسي كو طالباني تيك بناوا هولدانا كو نرينا امريكا لPKK سر PKK بگوره خالا هاري گرينگ هاري گرينگ دوه نامه ده چیه خالا پاسدایه کو آپوش طالباني رد بيجي از بشيوه كي گله كي هيجا و بلند و بنرخ
تێکلیە وەی ڕۆژهەڵاتە ناوین دەنرخینم بتایبەت نەمازە özellikle dengemi tête Zibêr Aydar özellikle têkiliye Talbanî û Îranê a kî a rejîma dagirker a Îranê apo bi şêwekî gelekî bilind van têkiliyê hanê ê Talbanî dinirxîne bi taybet têkiliyê Talbanî û Yekîtî Niştiman û Îranê û apo çi dibêje birêz Zibêr wê çaxiyet bim qeytil Ewropa bû te Ocalan jî dît û belkî haye te ji vê nameya hanê heye apo çi dibêje eger ez bifikirim ez biramim xewna yani eger ez bifikirim ez vegerim rojhilata navîn ez ê herêmê we hilbijêrim herêma kî birêz Zibêr ne herêma Qendîlê ne herêma ku Mustafa Qeresow qere îlan lê ye û Cemîl Bayîk lê ye na herêma Celal Talbanî lê bû herêma Yekîtî Niştiman lê bû Qendîlê na hil nabijêre Silêmaniyê hil dibijêre birêz Ocalan serokê me yê Newewî û çi dibêje ez hêvî dikim ku win rewşê ji niha de hazir bikin ji Talbanî dixwaze ku rewşê ji niha de ji vegera Ocalan re hazir bike li kur di hindirê Îranê de û programekî hûlo ji bo dema hatina wî dema vegerawî re amade bike bi kî re bi Îranê Îran kî ye rejîmekî dagirkerî ya na rejîmekî dagirkerî re birêz Zibêr Aydar ev kî diaxive serokê te yê Newewî diaxive di dawî de Abdullah Ocalan apo silavê xwe ji birayên xwe yenekê Yekîtî Niştiman re dişîne û ji kesayetiya Mam Celal Talbanî a serkeftî û a hêja û a hûlo bilind û bi nirx re dişîne û saxî û selametî ji wan re dixwaze birayê we serokê giştiyê Partiya Karkerê Kurdistan pazdê meha duwazda pazdê meha Dîsember 1998 te dengên bihîst te dengê mikir birêz Zibêr Aydar ji bo carekî din wextê tu rûnê û tu biaxive tu zanibî çawa wilo bi belgeya biaxive Ti behsa dijminê gelê Kurdeke birêz Zibêr Aydar ev pirs e eger tu bibîne yek pestnê dijminê gelê Kurd tê çi jêrbêje tê bêje eferim tê bêje baş e tê bêje ev polîtîkayî û siyaset û taqtîk û şimiştê wilo ev derewê nanê tê çi jêrbêje eger niha ez ter yekî bînim ku pesnê dijminê gelê Kurd de pesnê hevdesed jî da pesnê hevdesed bê sînor pesnê hevdesed Ocalan da niha Ocalan di dema ku pesnê hevdesed dida me bêjin taqtîk û li Sûrî bû û nizanim çi û bi hewceyî û derewî û nizam xem nake wek van xapandinê ku hûn gelê Kurd pê dixapînin xem nake lê baş e apo serokê te yê Newewî di 4 November 4 Mijdarê 2009 vê dîroka hanê li cem xwe kaxetekî bîn û binivîsîn 4 November 4 Mijdarê 2009 di axaftinê bi parêzerê xwe re çi dibêje û ev hatî wergerandin zimanê Kurdî û hatî wergerandin zimanê Erebî ez ji te wergera Erebî û wergera Erebî kî wergerandiye Salih Muslim ew wergerê nota görüşmeyê apo bû çi dibêje apo ji bîr nek 4 Mijdara 2009 apo çi dibêje dibêjim vê tiştê han ne cara ewil ez dibêjim yani gelê Tirk jî
دوان لیسکان را در باس بویه و به ایدئولوژیا ترکایتی در باس بویه ام حول ددن که وان لیسکین هان وان خفکین هان اشکره بکن وان خف کولیسکین کولیسر گلی ترک تی داین تیلیس تین کرن ام اشکره بکن ev havaltî û dostaniya rastî em bingeh jê re deynin em bi rastî dostanî û havaltiya rastî bi gelê Tirk re em datînin ev axaftin hemû ê Apo ne wergera wê wilo sist e wergera wê erebî mixabin wergera Kurdî jî wilo pê re sist dibe a girîng çi dibêje dibe gerek em vê mesela hanê bi vê şêweyî nas bikin ev mijar bi vê şêweyî nas bikin dîrok gelek pê hatî lîstin dîrok pir pê hatî lîstin Kurd Mustafa Kemal Atatürk nas dikin bi kujerê Kurda Kurd yani ew behsa derewên di dîrokê de û lîskên di dîrokê de Kurd Mustafa Kemal Atatürk nas dikin bi kujerê Kurda û bi dijminê Kurda kujer û dijmin û dibêje heva bi min jî Tirk ji min re dibêjin kujerê bebeka û yani zarokên şîrmiş ev tuhme ji min re dibêjin û kuje û dijminê Tirka Kurd ji Mustafa Kemal Atatürk re dibêjin kujerê Kurda û dijminê Kurda û Tirk jî dibêje ji min re ji Apo Mustafa Kemal Atatürk xwe dixe eynî pîvanê dibêje Tirk jî ji min re dibêjin kujerên zaroka şîrmiş û dijminê Tirka ango Mustafa Kemal Atatürk dijminê Kurdayê û Apo dijminê Tirkayê lê çawa ku Mustafa Kemal ne dijminê Kurdayê ev Apo dibêje çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ev rastiya dîrokî a Apoyê di axaftina xwe dibêje lê çawa Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurdayê ev jî bi vî rengî ne dijminê Tirka me ev zihniyeta ku Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal wekî dijminê Kurda da diyarkirin ev zihniyeta hanê Apo wê rehne dike ew eynî zihniyet e ku Apo dide diyarkirin wekî dijminê Tirka ev zihniyeta hanê di hindirê me jî de heye ev axaftin a Abdullah Öcalan e di 4 November 2009 baş kawer birêz bêrîdar Mustafa Kemal dijminê Kurdayê ya na kujerê Kurda ya na eger erê de bersiva Apo bid jê dibêje Apo tu şaş e serokê me yê Netewî serokê me yê Newewî tu ne tenê şaş e tu cinayetekî mezin di heqê Şeyx Saîdê Kal pêk tîne di heqê hevalê wî ê ku hatin dardekirin hemû şehîdên ser hildana 1925 di heqê Dêrsimê de di heqê komkujiya Dêrsimê qurbaniyên wê şehîdên wê di heqê Seyid Riza û hevalî wî de tu Ehsan Nûrî Paşa hemû qurbaniyên Mustafa Kemal Atatürk û Cumhuriyeta Mustafa Kemal Atatürk Apo tu neheqiyekî mezin li hemberî wan pêk tîne ji bêrîdar ka bersiva Apo bid eger tu bêje na Mustafa Kemal Atatürk dijminê Kurdayî de bersiva Apo bid ez zilama bibînim aja tu distê xwe ahûlo bik û tu xwe xwar bik û tu biaxive ahûlo bersiva Apo bid êm ez bersiva Apo dedim ez bersiva Apo didim ez dibêjim ev nerast e û ev spîkirin û paqijkirina Mustafa Kemal Atatürk e
و في رولا هاني مي دليزه و دولتا كور تركي دليزه و آبو بي آلا تذكر بي بيجه كريم بك بيش برسفا آبو بي يان تبيش راست مصطفى كمال اتاتürk ne kujeri kurdayı ne dijminê kurdayı tijî tenişta apû ne heqiyê li hemberî dîrokê û şehîdên Kurda yani wek apû tijî vê neheqiya hanê li gelê Kurd û li şehîdên gelê Kurd û serkirdayetiya gelê Kurd Şêx Saîdê Kal, Ehsan Nûrî Paşa û Seyid Reza Hevalî û ne tenê wilo hemû kesên ku bûne qurbaniyê Cumhuriyeta Atatürk تجي عيني وكي آبو جه خوا لجم آبو لجم بيتي ولجم دولتا كور دقره وإيريشي قربانيين وشهيدين قالي كورك كرم بك أزنها برسليش تتخواص اندام كوميتي أبري وبرا كونغري عن أتاوية كردستاني سروكي كي كردان سروكي نتاوي كردان مصطفى كمال أتاتürk باقش دكن دبيجي اف ذهنيته هاني محكوم بكن اري ما فهم كير ابو نكوجري زاروكا ابو ندشمني تركا ابو نزان ابو دشمني تركا ابو خدمتكاري تركاي ابو خدمتكاري جمهورية تركيا يعني ندشمني تركاي باشه يعني جا دبيجي اف ذهنيته هاني محكوم دكو وخا قاشو ابو خا جوي مسألة هاني باقي ايمز كارم برسفاته و آبو و حمو كسين وكوا بدم ببلغة كرم بكتجي ولات باريس ووجدان جاري كده بحثا وجداني نكها اگر زركي وجدان جمتا هبت بيت برسفا آبو بده اگر زركي كردايتي ترهبت بيت برسفا آبو بده سروكي كرداي وقالك كد خرج كري وقالك كدا چه حالي چه كدا چه خرج كري قد يكدي كدا چقدر که اوا کدا اپو اوه ده 1009 ده وید بیشه ده 1009 مصطفى كمال اتاتürk دسته مصطفى كمال اتاتürk جخوينا الشيخ سعيد وغوالي نوي وشهيدين سرهلدانا الشيخ سعيد كال اپو دسته كمال اتاتürk شو جخوينا سيد رضا وقرباني وشهيدين درسمي شو كرم برسبايب جارك دن اگر تخواست يعني كرد بيجن دبي خوار روني وراس بيشتغل ده تخوار رودني وتخواجي داخله تخواجي داخله زبير عيدار بريز زبير عيدار يعني تل اوسلو بيتش بحكان فيدان روني وتبدولتها كور تيكي بناوا تيكيليه وبميتيره تدناوا بيوندي وتيكيليه ربه وجات اجمر ورا بيجي والله مسعود برزاني ندخست ابول روماي ودوسيا شاند وبيكوت نا دوسيا نا انفرما يعني بي بلقى هم تقولوا تجدبي خباخذ جاء شو باش تقولوا باخذ وكسك تنبه اشتر بيجي ستوب كسك تنبه اشتر بيجي ور فيدري كالا ور فيدري وبرسفاته بده وناس برسفاته انا ناس برسفاته دما مهشت ابو وبكي برسفاته بده تبرسبا خوار نا تتوبه بك نا تتوبه ناك جبركو ونعلمينا وين علمينا في بروباغندا لسر دروا هاتي آبا كرن افرش كرن اهاني كنا تني وانا فيسكاركي نهشت رخناگركي نهشت وويرش نكر انا ازناز بكم ابوشي وتجي دنافده من الفي خلاقي تماشا بكن من الفي ميتي ونزارم شو وكراسي كلوي ونل رابن لما بكن لا معلمينا ام سر حفظو ما حفظونا مع عملك بحفظو درباس كري از دزانم وش منطقي نهاو بشرنجي دفكرن برياري وقراري وإيريشي ورشكرني و ده كيجان سوية دنا وده كيجان واري دنا تحقيق خستن ده باش حتى مجارك دن دناوا خير وخوشية ده بمينه ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, dibêm ji pirsan netirsin.